Chawngte Autonomous District Council Chairman Tharatan Pu Mohan Chakma chu tu omlova thlan ani. African swine fever vokshileng meka voksum kwa paruk athito. Chawngte le a chevela COVID-19 positive mu ani wangin longtlai borsa Pu Andrew H banal dikachuan containment zone apuang. Lai Autonomous District Council Executive Member Pu Andrew Lalnunpari chuan abia chung afang. Mizoram Sarkar thupek zomin kaushan sang ten pathian biak in khom manglovin biak in an khar. CADC MNF MDC te chuan COVID-19 shileng mek dona le mihar sa te chanpui na turin suman tho khom. Khirtu te chibai vekule Loisi Lalnunpari kania tunkar chunga Chawngte le chevela thil thleng langsar zwal ilau thlirang o. Chawngte Autonomous District Council Chairman Tharatan Pu Mohan Chakma chu tu omlova thlan ani. Tunkar ni lai ni khan Chawngte Autonomous District Council Chairman Thar thlan na nei ania. Nomination na ming pelut Pu Mohan Chakma chu tu omlova thlan ni in March somni paruk CADC budget sesona chairman an pai thlak tak Pu Amares Chakma Munruak alwa Parvabiala Chonga Thantlin Pu Mohan Chakma hian CADC Executive Member Chawngte alau chel to bok. African swine fever vokshilenga voksom kwa paruk athito. AHN Veti Department Chawngte Chief Veterinary Officer Pu si Lalkhawngaiha le atho pui te chuan vokdam lo enfia na nasatakin an thoka Chawngte area a voksom kwa paruk thito in an chin che a inrit ni zan lai dar som pahni atangin vokshilena hmun infected area a apuang he thu chwa atang hian voklak lu le zor chwa khaptlat ani a voksazor phal ani lova vokthi te reng chinai emo chi emo bleaching powder emone na thuk taka phum tur aniang mi vok ina kalphal ani lo bok. Lai Autonomous District Council Executive Member Pu Andrew Lalnunpari chuan abial chung afang. Tunkar ni lai ni khan LADC Executive Member Pu Andrew Lalnunpari chuan abial chung fangin huna hmanga Mualbuel Primary School sakthar le UPS building siam that mek te amuna a en. Mualbuel UPS hi annual work plana thunin hunrei lote a building thar sakthei ani abe sei thu asoibok. Vokshileng in atwa mek awangin LADC Executive Member Pu Andrew Lalnunpari chuan CVO Pu si Lalkhawngaiha nen shileng chungchang an soiho Pu Andrew chuan vokvultu te har satna to mek chu poi ati in ator pui takzeta sarkar atang chanpui na om thei tur ang te thei topa malak pui zel atum thu asoi bel tu em hi Chawngte PVCP Pu Lalton liana le Pu tilal rammoi ten an troi o mani. Mizoram Sarkar thupek zomin kaushan sang ten pathian biak in khom manglovin biak in an khar. COVID-19 shileng awangin hunrei tak pathian biak in khom mang theilawa omin in khwa khirna thladul deuh ani hnuwa omzenei zoka pathian biak in khom bua saichan ani to a shileng thohni na chuan zwal lam apan zel awangin mipui punkhom na chi reng nei arem lo awangin sarkar thu chwa zomin kaushan sang te po in pathian biak in khom na nei theilawin biak in an khar ani. CADC MNF MDC te chuan COVID-19 shileng mek dona le mihar sa te chanpui na turin suman tho khom. Tunkar thochan ni khan CADC CEM Pu Durjidan Chakma kai shwaina in MNF Legislature Party te in mukhomin COVID-19 chungchang an soiho tun hnaya borkolok le Kamala Nagara shikai mu chwa ani awangin Shri Adar Zawzel lo na le mipui har sa chuan cham an omlo na turin ram han na an siama mipui har satna sutkian theina turin CM Relief Fund chu da in trul le poimua manatan MDC LAD Fund atangin chengsi nga theu MDC ten tho khom ni se anti.
Chawngte le chevela COVID-19 positive mu ani wangin longtlai borsa pu anru h wanal dika chuan containment zone a apuang zirtop ni tangkhan kamalanagar le a chevel bajai sara baganpara aratinagar saizo west le nolbonia khwate chu containment zone a apuang shikai ne na inhnim hnaina neite chui hun chung april ni somni paruk jinglam dar nga thleng he thu chwa hian a o ang Khovelin a buaipui coronavirus hrileng chu darzau zelin chawngte po minlu chilta he hri hi khuwa khir zolo khopin a dar chakangti a hlom hle mai hri darzau zel tur thunun turin sub division level committee te joint VLTF le vengtina VLTF ten thei top an chuareng medical team te chuan cholovin hrikai nena inhnim hnaina nei te an chui reng bok ani April ni somni pani khan Kamalanagar a hrikai mu ani hnu khan ama nena inhnim hnaina nei te chu chui zui ani a tundin hmuna hrikai en kollai pariat mi pa panga le meichhia pathum an ommek chawngteya covid care center a medical team le volunteer ten an enkol mek ani Longtlai district borsapin containment zone a apuan hnuwa pon chuak le dorin hong mu tur om lova age of dor thlengin anin khar vekani mipui ei le bar ni tin mamo kantlak chamlo na turin ruam man na fel tak ne ni tin mamo te chok lu ani a state pon atanga lak lu bungrua te chu aron phur tu driver chu motor atanga chuak lovin bungrua te lak chhuwa thin ani COVID-19 laka kan him theina turin I inchunga omla thil tuala wanga poni chuin mai tuam na vuala midang hlata omin uluk takin ikut ti fai thinang che Chawngte pi thalai pol office bearer se chuan LADC executive member pu anru le tlanzar chu a chen ina muin chawngte pi khotlangin tuichung changa har satna an to dan an soipui chawngte pi thalai pol te hian tunkar tho channi khan tuilak na hmun enin ti fai na tlang an lo nei to a bial tu em pu anru le tlanzar chuan chawngte pi thalai pol malang na chu fak om ati thu soin executive engineer longtlai PHE hena tuichung chang har satna te sutkian ani theinan soipuya malak atum thu a soibok Katizong kha tunkar chunga chawngte le chevela thil thleng langsar zwal kan thlir ho le theita chu ni e